Zdravo, ja sam Đorđe, vaš vodič kroz online prodaju. Pratite me i saznaćete kako da prodate predmet na Kupindu. Otkucajte ključnu reč u pretrazi ili predmet tražite po kategorijama. Najpre pogledajte druge slične predmete na Kupindu i proučite aktuelne cene, gde su tačno predmeti postavljeni i kako su opisani. Postavljanje predmeta na Kupindo je besplatno i vrši se u delu Moj Kupindo. Ako se već niste registrovali, učinite to brzo i lako. Predmet besplatno postavljate klikom na opciju Novi predmet. Izaberite adekvatnu kategoriju i popunite tražena polja. Naslov treba da sadrži tačan naziv predmeta i najbitnije karakteristike. Izbegavajte dodavanje znakova i prideva koji nisu u vezi sa predmetom. Ako prodajete više istih predmeta, izaberite odgovarajuću količinu. Detaljno popunite opis predmeta. Navedite sve prednosti i nedostatke. Iskren opis privlači kupce i pozitivno utiče na prodaju. Dodajte fotografije na kojima je predmet jasno prikazan iz svih uglova. Najbolje je da predmet fotografišete na dnevnom svetlu. Za bolju i bržu prodaju koristite promotivne opcije. Osmišljene su tako da istaknu vaš predmet kako bi ga kupac pre uočio. Uspešno ste postavili predmet na prodaju. Bravo! Uspešno ste prodali predmet. Pogledajte poruku sa podacima kupca koju smo vam poslali i kontaktirajte ga putem Kupindo poruka radi dogovora. Po uspešnoj saradnji ili primanju uplate ocenite pozitivno saradnika. Značiće i ostalima kada u budućnosti budu sarađivali sa njim. Za svaku pomoć tu je korisnička podrška. Prodajom na Kupindu zarađujem. Širite lepe vesti dalje.